Dakle, ako kupujete kuću ili stan, nazovite Lolu Delić. Lola Delić je agent za nekretnine koja će vam pomoći da kroz ceo proces prođete sa osmehom na licu. Lola Delić je veoma cijenjeni agent u poznatoj agenciji At Properties u samom centru Čikaga na adresi 212 East Ohio. Ovo je njen tata Duke of Chicago, Dušan Delić, sa njegovom čuvenom pesmom Svetsko kolo. Naša, to je naša dika, to je srce naše, to je naša slika. Život je jedan i provedite ga u lepoj kući ili stanu. Nazovite odmah Lolu Delić u agenciji At Properties na telefon 312 404 3386 312 404 3386 312-404-3386 if you're buying house or home. Call Lola Delić at Properties 312-404-3386. This is Radio Avala, Saturdays from 1 to 2 p.m. or 7:50 a.m. WNDZ Chicago. And this is Roll Call with Duke Delić, Duke of Chicago. Kolo naokolo kod celog sveta, zaigra se srpsko kolo sa cela planeta. Neka plete veže ljude svake rase, tako složno šarenilo samo sanja da se. O, dede, doumnika, hvata mu se ispod ruka, a noge nam vežu, pletu, uzdrmaće smo planeta. Neka veze, odidilo peta noge, ruske nije mreze. Kažu kolo Amerika, ovo indijanci, crni srti beli, ideju svi stranci. Prvi i najpoznatiji Bohem u Čikagu, restoran Bohem. Osjetite ukus i miris rodnog kraja i domaće kuhinje. Domaći hleb, kuvana jela, specialiteti sa roštilja, teletina, jagetina iz posaća i razne poslastice. Odlična hrana, dobra muzika i ljubazno osoblje, restoran Bohem. U Bohemu organizujte i vaša slavlja, krštenja, rođendane, poslovne zabave, romantične veće i krsne slave i druženja. Vikendom je muzika uživo za svačiju dušu. Naručujte i hranu za vaša kućna slavlja, od predjela do pečenja, kolača i torti. Restoran Bohem, sreda do nedelje, 5 uveče do 2 ujutro. 3912 West Montrose, Chicago. Telefoni 773-603-7939 i 773-463-1407. 773-463-1407. It's Bohem Restaurant. Kupite i vi Mercedes ili drugi automobil iz vaših snova.